Mutegere ro TV kiumia kingi tukuinge twitete na mbere na mubango jojo murimi caruruku na antara ndungi thaici ndarachene jo kuona ndi antu a fit 10 iguru ria miti naja ni antu ara antu bomba gwitho betegera uria cyo kunda roji na mbiti ingi guntu gwitawa ngari ntari kana garendare gwatanira nao niko mikinywa tujite kuthoma mantu jegi urimba matunguru tugwatanire na murimi murithi uria thithite urimbo kuma kakita kana matukuma na agatutaririe uria ambirie na aria bubukinyitie. Mutegeri oro TV tugukinya mundene kwa murithi na uria mbwire na aru tujite kuthoma mantu ja urimbo gitunguru atugwatanire na murimi murithi tumenye na aria ambirie na uria ona akiondokire urimi bubu murithi ngata nchamba kuthongia ki wa arimba kethanio ntuko hii kuthongia sana na ndi murithi abareku kwani njega bu muzi undethera utikario murimi angweterete mtu ina matiri na yani murimi lakini ndiwe nyikirasi no magwita na kwata choki okay na ndi kejombithira ndi ngugine ongwa tukwira na ndi mundene utetikia mbethera ndi murimi wengwa wewe murimi kitunguru kienda ita mundene jwaku ngona ro kiribita kia thongo my friend gitunguru gikithongi ki na urimbo matunguru ko bwambirire na ubithitie gitarengana okay urimi bubu bambiritie gita ndi na miaka 3 na indi mangite itunguru kitunguru nikio endere kurima gitunguru okay gitumi gya kwenda kurima gitunguru kyo kira ndone igintu gikiaga kurima ikyo ndi mage gamba mbeca haraka na ndiri wenda bwagu bwa gitunguru ino wonere arimite wenda kana no kuere kithomo giki okay gitunguru kuma ndi munini mbona gikirimwa na ndi ikyo ndaigirwe ndi na wendi bwa kwambirio kirima na ndambirio kirima na kiambitikiria kuna ndite te mutaramu kana te mutiari no gwitane kana untu kitunguru kikuthonga mono monga mibitho na kithomo gekungana okay te mutaramu lakini ngerageragia gwita ithomo na aria ndabigirwa na ndi kenda mpumbo menya ndawa bwaga cia gitunguru mbegu iria njega na uria ngugi bati gwitwa mundene jwa gitunguru na twitirite au antu agwitira mundene jwa gitunguru ngugi mundene jwa gitunguru ugaja murimi ujo tarama atakana ujo thithairia atakenda ombo gwikira gitunguru kwa mbere magitunguru kurima gitunguru kiambairia na okay gitunguru ria wambagiria gitunguru wambairia ukathondeka nasari ugetura nasari ya gitunguru ikaraga mieri 2 ikinya mieri 2 na ndi iu itiaria kwanda kuma au na ndi ugetana aria mundene withirwe urimite munda jwaku jukethojwe tiari ukajuthondeka bwega ugatandika na ndi weja ugatema mitaro ukaruji na ndi kira kinasari ugaita nasari ukeja ukanda mundene mitaro ni mitaro tu ujo tanditangi kana iki mitaro kinene okay te mutaro jo munene ukeja utega gitunguru jake gyakwa tu mitaro kiasi na ndi uthimirite uthithitie space njega ikainyana muno na ikanene muno u ni una ndi yendaga u na gitumi gya kwithira ndi mitaro yu mitamete inyene muno na karama muno ni mbithiriaja nikio thiriaja murimi okay na ndi mitaro ji ukeja kwaramia muno munda jwa kuomba kwanda gitunguru giki nini ukiuga wina gikingi lakini na ndi uthimirite itinene muno ukanda gitunguru kiasi kiria ukwenda na ndi wenda kwanda gitunguru gikingi no mwaka uteme mitaro itinene muno na ndi u ndi umpandaga u aya ukwiza na ndi ugutandika munda jwaku ugutema mitaro na ndi natuomenya gitunguru kigatejana na u gitunguru kina giki numenya uria bitejane kuma gitunguru gweta gitunguru okay na ndi ngugi ya gitunguru kwina antu bara bandaga bara twejaga ngugi bo bethara baiji uria bakanda te kabathima muno lakini akiandaga wengwa ni tharo akithimera kiasi kiria gikwendeka bitika inyane muno na bigete gatangane muno na kuria kuinyana ku iko nuntu gitunguru jaki ndethira mundene jwaku kuria kuinyana ku ikureta kithimi kia gitunguru ureka nene kana ureka nyi okay ugatangania muno gitunguru no kinene muno lakini twenda kwanda bitetangene muno kenda munda jwa kwa thoi kuota juka jukia gitunguru kiasi kira kwenda na ikauma iko achipingane na ikauma binene jakiu
na ndi tugwija tukwanda gitunguru tutembere mitaro wa mbere matambirie nasari twambiririe nasari twari manasari twari manasari tweja mundene twamba ujutandika bwega jo athongoma twatema mitaro na ndi gutema mitaro no kwanda kumira au imbi gitunguru gya kenda na ndi ngikire mundene na ndi warikia kwanda kuma gitunguru gikenda fertilizer ukeja uthikire na fertilizer ukeja ruji na ndi kuma uenderete kioko kira nini ukaringa ndawa ya rwagi na tirasima githeke gwati rwagi ne kurigiri na ndi upati kuringa mbere kenda kurigiria na folia kenda kiumba gukira bwega mantu jagie mboreo nikaira kitaia mboreo kana gititaia mboreo gitunguru na ndi mboreo ukaringa na murimi uria ukwenda na ndi watega jaki gya koindire kirite mboreo ni nkona kina mboreo na ndi ndambire gwikira mboreo mbere gutema mitaro ria ngukwira ndacoka na ndi yatema mitaro kiandwa na ndi kuma au ndekira fertilizer na ndi ndacoka ndaringa ndawa ya rwagi na folia kenda kiumba gukira bwaga kithongi murethi nuko manya ndejira mwitone nkuona njogu anga sebura we ndugui na mbiti cionthe guciona na ndi gitunguru yaku ri na nkuona wankene ambiti yao nuko ikiogethaga mbiti cieza ikarekera gitu na ndi mbiti te jamu ndene no to itwethero na fence ya stima kwa na ndi citikurukaga au na ndi tuciona ira ndeu lakini te jandeji na gitunguru no ntuntu kwenu kuga kwina murutira gitunguru ikibujera guntu gwe kumuno ja ugwe muri mno ntumbize myaka 3 no monka witherwe numenyete gitunguru ura kiendete gitunguru ikibujera guntu kwina murutira ja guku na kiona ndikira kienda iruji rwa kung'ana ketho gikieja ruji gikang'ania na ndi guntu kwina murutira ikiumba gukuranga haraka na ugocha murimi na ndi wikiri bwaku baruji wikaira na mutaratara zuri kununtu inkuona mbona sprinkler na nange nkuona winjite mitaro faro marinya yani ruji rwazaruka patonyero mutaratara zuri gutumira kiwire na niri kuendete mu na ndi ki mutaratara uyo iri ntumera jambere mbithiritwe ngitumira sprinkler muno na inyao sprinkler ni tharo ibui nuntu ukaringa gitunguru giaku ruji nona gigita gisasawa nuntu ukaringa ruji iguru kinya rwagirura irwigagwa wigwa mpio rukanyanyia na ndi ya sprinkler ni tharo ibui aya neona ndi jaru kugarwa faru kinya uru thoro rwi sasawa nuntu naru gitunguru giaku gikakunda ruji na ndi kigwate bwega kithirwe kigwatite ruji bwega na ndi nyao ni tharo isasawa muno kuna ndi gwikira faru igwega nuntu kinyamo kiang'ani kare uju ikang'ania ruji kinene jakiu na kiri na ndi tuwikira ruji nutumere ruji gwikira ndawa kana ruji ikaira tukautikiungania na ruji ruji tiunganagia na ndawa ruji rwijaru kariu nuntu ruji fresh ruji rwi sasawa na ruji rwanu buita na ina buita ruji za murimi na ndi ja ruji rumite mwitunda gwatu mwito jote kuraja jure wacha kwi na ndi no ruji twitete ro kurima iko ruji rutitharo na thina haya ulimba matunguru nuntu urankuona inkuona ubugwira iro bodo na nona agantu kibu urimi mbona agantu kibu lakini umenye utengugite maitia na menamo tinere wonete muno kiri ulimba matunguru niriku na ndi thina iria mbonaga kiri urimi bwo matunguru thina yambagirio thaira wambiria kwanda gitunguru giaku no kwije nginyu bikagitanga gitunguru kira kionthe ukarega kumenyera bwega na kwenda no ringe nyanda bikarega kuigwa na ndi yo thina mbere ya gitunguru alafu na ndi gitunguru kienderete no gikure bwega ukethira yani thoko itibui kana ukethira gitikugura ngoria na ndi yo thina ira mbonanga urimine rimwe na rimwe lakini ite magita jonthe na gitunguru nuntu kugweta kinginyo na to dithea kagita kiro kwanda kendo mba kurwa na mwinizo nuntu ngateka muda zaku tazuri muno imaginyo mbuga ibiri bithatu na to dithea murimi mapema kendo mba kuthokirwa na thina zeu na ndi thina iji ya manginyo pambagiria nayo mapema nda gitunguru giakwa mbere kithiria kiumia kia mbere
mbithagirwa ndingite ndawa ya kinginyu kenda kurigiria kinginyu kiria kiumba kwithirwa tiri-ini gitikagite gitunguru kiu. Kuma au ngeta mpenderete kuringa ndawa ya kinginyu mwanka gitunguru kinene na gwi kiasi kiumba ukinyia ukethira gitunguru kinginyu gitikuria gitunguru kiu na ndiu ndigagiria kinginyu. Na ndi nuntu kumenya wina experience kana gitunguru no kize kuma ke munasari mwanga guketha na mwanga gwita thoko ukaruma kiondo mbecha cia gitunguru rumari ni mentu kuingana na ndikwirire gitunguru kina mieri iri ya nasari. Mieri iri ya nasari? Mieri iri nasari? Taumithia rĩo gakara mieri iri. Kuma au athiria mieri iri ugakianda mundene kithirie mieri ingi ithatu. Kithirie mieri ingi ithatu. Kou gitunguru ntukwira wambiria ntukwira kaumithia nasari au giture gitunguru ukathirie mieri 5 gwikinya kuria mbeca iu cia gitunguru kiu. Mieri 5? Mieri 5. Kuna ndiu nika ndaumithia narua twi mweri jwa 6. Mweri wa mugwanja irio nkahanda. Kithirie mweri jwa na juju ungi. Mweri jwa 8 jwa 9 jwa 10 irio nkaruma kiondo. Irio karuma kiondo kia gitunguru. Wow. Na tuchoke nasari kidogo. Gitunguru nasari ikienda utungatiri bweguru muno kana gitisumburaga muri muno riria ki nasari? Okay, kinya nasari gitunguru giaku kienda ukamenyera bwega wagitungata bwega kenda ntukwira ukeja kwanda aja mundene gitunguru giaku kithura gisasawa kithura kina inya kenda kiambiria bwega na ndiara nasari ni kienda kumenyera bwega wagitegera bwega ikitaye mantu za ugiri bwa ndawa kana kwinta ungana ya muthetu kiutinto bibi ngi unganagia wita ugetura gitunguru giaku aria na ndi ukagikira kinya kio nukaira fertilizer kenda kiumba kuthwa gisasawa kuma una ndi ugeta ukiugaira na ugikaira ruji kenda na ndi nasari yaku ithura ithongi ukamimenyera rwagi na mpio etikeje kuringwo mpio. Na kinyamu kigiaku na ndi gitunguru gikunda ya ruji saiki na ndi uraikundite ruji goro jake ikirakundite ruji goro. Na gitunguru na ugikaira ruji nyimentu kuingana kana ugikaira ruji na mutaratara jwe kuno ntukona gitunguru kigithongi muno. Okay, na ndi jake kiki ngukwirite gia sprinkler na ndi gitunguru jake kikaira ruji tukona guntu kwena riua muno ingikaira ruji nyuma ntuku 4 kana ntuku 3 kuringana na uria nkona ethirwa gikumirwo muno lakini igita ria riua ritithara ringi ithiragia inya ntuku 5 kana 6 na ndi gitunguru kiria kitharwa gisasawa gitina thina inya kwarite oju ikiria gia faru kiria kia ruji rwa nthi nuntu kiu gikuthiria kiumia kimwe utikirite ruji kairi kiu kitharwa gisasawa. Murithi uni mbijite mundenu ucio jwaku nkuona matunguru ya jatija ndu kimwe woteka ara kamuro kire gikura kuru weza kige kianake weta nara tebira bietete oketha na kwibio bwa bugitete oketha ruju. Na gitumi kia kwithira wandite matunguru jaku jatingananiriti gitumi nimbi? Okay, gitumi gia kwanda matunguru jakwa jatingananiriti au gitunguru kibwa mbere ingugi mithara ngirita ingugi penda kenda mbumba kwithwa ngiketha maita ja maingi ou na ndi ndarikia guketha kiria ndarite mbere kiria giukura ndauma kiu ngeta nkethe kiria kingi ndauma gikiumbiche giki kuma au ugatega jaria ukona no bangite kwanda nyare hangi imbangite kwanda aria hangi kiumia jaki twitite ou na ndi ou ni umeta mpandite bikina kende na ndi bira bitigene na kiondo ithero kithero andi mpenda o mweri kuombeka kethirwa nkianda gitunguru ou kwanda o mweri no ngaketha o mweri kou na ndi ingugi jangugi mpandikia au na ingugi njega ukwiri ankuria murithi ukumenya inkwendo mbira siri imwe na ara na ndi wona ira mbecha gitunguru giki kamunda jakaka kumba kwitha weketha hatani ngana ndikwenda ukuria na inya mbira. Okay, kamunda jakaka ou ukona kakarika ndombo uketha jatani 3 gigetikiria bwega. Tani nga? Tani 3. Tani 3. Alafu ri thoko ri rire bui kilo bugura irate. Na ndi isabu ria thoko gitunguru kwirio kirauma au igana na kwirio kitherwa 80 70 ou kina miburu kwirio kina maburu na ndi aria ngukwira iyo itherwa challenge ni kinya 20 ou gikinya 20 lakini uti wono wendelea kurima oni no pendera kurima nuntu ukethira mbei ira iguru mezi nguria kioe ndajoju kuwo gachionera wethera thoko ebu ingiri 300 ugekira
thoko ekethirwe bwingi ekira au ngiri magana thatu na ndiri kwe tukari ukamcha tukarume gantu tu igwa ngagushwa guti thina au ngagushwa na uni kuigwa ngwiri tu muno ibwaga sana nontu bwa urimbo bwaku na ule utwitithia bwega na ule biji bugutethetie muno na jaugo na ndija murimi mtu ure kwenda kwambiria urimbo bwa matunguru mataro jara mwambiria jore nontu ugategera ure wengo wambiririe na mwankare ukinyite umbo mwa mataro jari ku mtu mwithi jaugo na ndure kwenda kwambiria urimbo bwa matunguru ki mtu kwenda kwambiria urimi bwa matunguru na ndi bumbo mutaratiri gitunguru we gitithona ngugi ngai kurima na bati atua kwambiria ambirie na kiasi etete ou kuringana na uria kumenyeria na ndiu kenda na ndiu mba witite ou na muthia ni akona kiondo ibega sana murithi mutegeri oro TV na au no tomba kutha twikinya muthia twa gichunti kia mbere kia mubango jo muri mcharuko tukugwatanirite na murithi ndakwiri ndaka ya tari na niona kiondo kiri uri mbubu na ni uri miendete nuntu ni uri mwiti na mbere wa matunguru twachokera gichunti kibiri tugwatanirite na mutaramu wegi uri mbubu atutare na atukurikira uri mbubu na tone bwina baita ugeta kuraja mitambo ni Weru TV na mubango ni muri mcharuko ureteri ni oni Kome Kinyua. Ibwaga sana mutegeri Weru TV tuguchokera kaire twitite na mbere na mubango jo muri mcharuko mubango jira tubange ino kenda jumbo kuthomithia mantu ja maingi jege witi na mbere kiruri mbwaku na kiume giki twithoma mantu jege urimbo gitunguru tone gitunguru ara kiambairia na ara gitigara murimi akona mbecha tukwatanirite na mutaramu bwana Kiogora uroga tuthomithia mantu jege witi na mbere kiruri mbubu tubo gitunguru Kiogora. Yes, Kome. Uni ndonere nuntu arimi bakwenda bano nyonteru bakwenda kumenya manza kenda bakura kirori mbao kaguchwaga ryanze Bwega. na naro turi amnde no ko murethi Yeah. na murethi arimite tunguru kiki thongi chakio yes nandi bwana Kiogora tukiambiria mubango juju kitunguru rira ndathugania kurime tunguru mbati kwambiria na kamba kumenya ata ndi murimi We murimi wa gitunguru mbere maja bwana murethi ito bari komenda mono muntu akamba kuthugani mbegu iri kwa kande gita riu nuntu mbegu iri ku mithembe mingi mono kwina ira tuga F1 na kwina mithembe ringi ya kawaida F1 itwona ina maciara ya maingi nkuruki na ni umairia mpio manginyo na thina ingi nyingi na inya gukethwa ruji rutikungana bwega kana teri irio bia teri na bitikungana bwega F1 yomba kwithirwa ikiumiria mantu jau jonthe yes bwana Kome ni mpomba kuga andi kiuria giakwa iri undi ndija murimi ni ata mpomba kuthithia ndi murimi wa gitunguru komba kwithwa na maciaro ja mathongi kuruki ya jau kuona nandi bwega sana bwana Kome kiuria giki thongi bwa mbere ma mbegu tare thongi bwa jairi uthingatire umenyeri bwa manginyo tuge imirimo na thina iria ingi ciajagira mundene ukathingatira utaramu buria bubateria kingi kiria tukauga itiri tiri utirethamaga tiri ituraga aria wa mirima na arua wakura umenye tiri igatigwo iria inde ko into biria tiri wigitire atia irikirie kutunywa ikimera kiria tunywa ikimera na ndi tiri gintu kia mbere kumenyera fertilizer ukitumira igita rionthe tugaga ukaungania na into biria bitethe inya kunyia acid mono kwa iria tugweta aja ukianda na DAP ugatumira jeje twita Sagranules ukaungania cionthe amwe kenda at least yomba kwithwa kinyia acid na ara tiri bikio ikio gintu kira mono kumenyera mono na iteri na kingi mboreo ire ng'ombe kana mburi ukamichwa ukamake sure gutandikwa ya kung'ana ire komba kwithirwa igicokeria tiri wona na ndija ko murethi mboreo negirite mboreo nkuona nekirite inthongi sana hizi ni ire mburi kwacha ko munda jo maciara jaju ijo mwega na kinya manginyo
na mbajo itiomba kwithirwa chingi no menye kiogora nuntu urimi bubu nkona murethi nona kiondo yes lakini ndi ndengenda ututariirie nasari mutungatire jo nasari monga kureta itunguru gitungati bwega na ntigire uni za murimi nkona baita nyuma ya kuthingatira mitaratara mega ya urimi. Thank you for nasari ni thero na challenges nyingi muno. Wa mbere rira twathithia nasari ituga ithithwe itha iri sunken ikuga ikentonyete nthi na rira sunken yeah na ndiu sunken ne gutethia rira wekera ruji rumba ukarakara ariku kimera kira giaku gitiaga ruji na mpui kana gitinyontaga na mpui ire ngi raised kwetho kwina ruji rokung'ana tugo gatumirayo kuna ndi sunken yeah iguntu kura bati kuonanga ruji na mpui ka ruji ruting'ani raised iguntu kura na assurance ya ruji rukethwa rukionekaga nuntu muthetu ijethero inya jukorwa bwega then ugatega percentage ya germination kana urabi thero bikuma nasari kirire raised ni thero iri iguru muno nomba kwethwa 99% na kingi mbegu ire ugitura nasari ukenda umiinyania muno ithirwe ni gutigatiganira mpindi ire ukugitatia ire ugutura nasari kuna mpindi chitigatigana mbegu chito gwita mpindi chithe chitigatigana ithirwe china utaramu bwa gutigatiganira mustari kuma ke mustari gwita kijungi ithwe 30 centimeters indi aja no kumeote umba kuthima mpindi ninga no kagwithia njara tu kageria ku make sure rira gutura nasari ni kumba kuthigitigana bwega itika ithani ciauma na nuntu kuntu kuku turi guntu kwa murutira kwino gitunguru kwino gitumba kurima ka gitunguru no turime kunthe kana nikiona na ndiza na baba kurima gitunguru no kiumbe kwithwa gikire mukunthe indi kiria kibati kumenyerwo muno imbegu iria weta kugura nuntu kwina mbegu tuga ngwetere F1 na kwina ingi tugwetere ingi cia kawaida iwite na itio kwina chitiomba kuumiria guntu kunthe kauja iji F1 ciene inya kuumiria ntere mianya womba kurima ntere cionthe kira kingi kina bata ni ugora ukamenyera warikia gitunguru kira giaku gigukura nuntu kithiraia mweri ara nasari mweri na biumia kimwau kenda omba kwithirwo gigikura nasari gwita kwanda mundene no bati kwithirwo kimenyera na mpio na ndawa cia mpio no bati kwithirwo kimenyera na ndawa cia rwagi ikenda orikia gugitara kithirwo rindi kitena murimo gikia na mundene yes na nuntu bwa gitumi kiu kia kurima gitunguru wataka matunguru jaja murethi jaja anditerwa ku space guma gitunguru gwita kiri kingi igutumaga ukethera wina tuge bulb na gichunkura bamita kana gikwachi kiu kunene gwa ikwachi kumenyeka kumani na gutiganira kwa gitunguru kuma gikingi utaramu ura buri recommended kuma gitunguru gwita gikingi ibati kwithwa ki 5 to 8 centimeters koge kombo tiganira oria gitunguru kinyo gatega diameter ekyo ni around tuge 8 centimeters utegete ora kingana kou spacing yiu ya 8 centimeters kuma gitunguru gwita kingi igatuma diameter gitunguru gitate ala ithiro inya gitate kiomba kweja na kanya kuna ndi kuma giki kecoka gikwachi gigacoka gikwachi kou na space ira no bati kwithirwo tikite ria gikomba kugitatia kwarama na kinya kiongo kiombe kwithwa gikiria bire around yale yeah kuna ndi tukwanda twikire fertilizer twikira mboleo na ruji yeah ruji ni kiruji ro rwingi gitunguru ikiendaga ruji nuntu nyumentuko inya no bati kwithwa gicokeria gitunguru ruji ugatega mathangu jaja je very soft ija motho mono na ija kamatete inya ruji ro rwingi na kairi inya kira kiongo kithondekete gitunguru nukuona percent ira nyingi iruji no rito bubungwa bukaumania na kuringana na ruji ruro kagitatia wagiata ruji no inyaka kwachika atiomba kwithirwa gakinene kono mwanke gitare onthe murimi ethirwa akinyiria gitunguru kiawe na ruji bwaga yes na kwi mathina jajara murithi akurukirite muno murithi ndaira tukuthiurugite mndene nakwe numbonire gatunguru kamwe karumitho ginyo ona ri nkona munda jaku tazo zumberi muno mathina jaja ukiogora zumba uthiru atia na gatigira nti kuona thina nyingi kirumba kwa matunguru kiri thina cia manginyo
matunguru ijagita mono rire orikia kwanda mundene ndira janaki tiatathirinya biumia biire mundene kwe kinginyo kijaga gitagwa kirindi kiambairia kugitira aja uju rire orikia kwanda ukethiria kaka gwira nthi naria shuti ni atigirwa nthi na iuge gakua gakua nuntu itina itikurerwo itina kire karera kou jagi kwi ndawa iria ciumbaga gutonya tirine bwega kirasi kira tuga Rabdastar kana Rabdasarodrin kiu ikio kirasi kiria kiumba kwithwa gikiuraga manginyo jara jende netiri kou murimi ndamuricomendi atumire ndawa iria cie kirasi kiu kiai kiu ndagweta kia Rabdastar riu ni uyu mbo mutetheria kurwa na tunyamu twiku tutugwita tukagite ikagwa nthiguru then itugaga murimi agafindi gitunguru gikimea tukenda kimata muno itugaga tugafindi na mathangu na kinya na atirine utigiro itwandire na DAP tungenia na Osagira News na nde tukenda gufindi na abo eguru tukeja na foliar fins kirasi na kira tugaga kia tubers foliar fins iri komba kumatia kintu kira gitirine naja kwijera tugwetere kirasi kia tubers na kwina jere ngi tugire ya kwikira na aratirine kou nande rira murimi arikiria kugirira matunguru na abo eguru mathangu jaja kambiria kuruga irio biumbe gwita kurera keke na nthiguru mono batumirire jitawa satuba untu bakumatia gitunguru yes so na mathina zazo ja kinginywa kija murimi mboko thake kurukira kirumu wa matunguru kwina inya mirimu enge ja mpio ne chunaga bukona mathangu na ja kirungura na abo eguru mpio ne twitaga blight wona blight yeja na gukambiria kurungura tuthangu tutu na abo eguru then kwina thina ingi twitaga purple blotch ngwitikia jajo jo gatega ukona murimi kwina kirema bi ukona aja uju kikyo twitaga purple blotch kinya uno thina ya fungal infection thina ingi jaga ne thrips nacio itunyamu twi moyo tuguchia ruji rwa kimera ko murimi na batie kwithirwa akiumba kwithirwa akiugira ndawa iri komba systemic kiuraga tunyamu tutu tugutonya aja nuntu ti ndawa cionthe ciumba kuraga thrips nuntu tuga kwina manginyo jajara chewing pest na kwina jangi kirasi kia sucking chewing ijara jotaguna mathangu jakira tugirige kunyita na sucking kau tugiraga gwitwa thrips kau chia roje kimerene na chiere roje niu so nande murimi na batie kwithirwa akiathurana ndawa iu cio ije bona murithi nuntu ugo mbijo uri matunguru uri onthe ni mera bio ku chenchana ya bio kenda muthetu jotikanoge ule tuga muthetu jokuno ibi ku uri mwanya okay uni ngeragia gucenchania inde manyanya na kanda inya munga ukenda gucenchania kenda tulira kanda gitunguru giakwa kithwa gisasawa intenda kuthingatania magita jonthe u ni mpanda go nande mutaaramu kiogora kuri mera bire bibujaira muno kuchenchania kiri nuntu kiki kwachinya kyo ibyo ko mono bibujaira kiri crop rotation ya mundajo ne tunguru mono mundajo jojo nuntu jomba kugwatwa ni thina twitaga nematode meri ikambiria kuimba na meri yaimba irio bitiomba kwithirwa bigita kiri kuthondeka kira kingi akanda mundene ituga batumira legumes niyo yegie nchabe niagie mungao no atumire no ande nyampempe ko into bire akomba kuotanitia byo gutiro thinere kagitate gutiro thinere kamumba next time agachoki nya gitunguru kai bwana kiogora mndazuzu ndio nazwe na utikintu kingi pure gitunguru nethiri mpempe rionka nyo gataka mndazuzu kuungania kutukania kitunguru no gitukanio na kimera kingi kitunguru ukagitega kuringana na uria kimami mundene ukarikia kwanda gintu kingi gigakinenera gigakunika na itukuona mathangu jaja jena green ijendaga weru bubwingi na iriua riu sun rays ikomba kwithirwa ikituma kimera kiruga na mathangu jaija kuruga irio bikomba gwitana naja kurire wanda gintu kianenera gitunguru cha mpempe ikomba kwithirwa gi affect production ya matunguru area jeje omba kwithirwa kethora regirite gwita tani 3 ugaita tani 1 ko ukona ni hasara kaba kali magitunguru gigionka kyo kikamwa manjini nja yes ankuri kiogora murimi ambire ibora na ambia mno ulimbu bo matunguru bembeta ni ulimbu na mbeta ni ulimbu itina mbere ugatega urimi bwa gitunguru bwina ngarama iri nthi muno
warikio kugura mbeu na ndawa ugatega mutaratara jura turingana naju ndawa gitunguru teju mutaratara jura tugatumira kuringa nyanya ko murimi wa gitunguru agaringa budget yewe no nyanya akathithia budget yewe akomba kwithirwa akiona wa gitunguru na atumirite ndawa enkai indi nyanya na atumirite ndawa nyingi ko gitunguru kina manji ni riguru mono na kiri murimi ura kwenda kwambiria bona Kiogora yes umbo mwira atia kenda ona bata yolimbo ba gitunguru murimi ura kwenda kwambiria urimi ba gitunguru mbere manacho ataramu borimi undi umobo nkamutethia na kairi athingatire obura bunde akarikia kuigwa narua akarikia kwathirwa ibara bakwendinya mandukene bakamwereza bunde na ona kathina ugachoka ukoria kiuria na ugatetheru na kinya murimi wa matunguru arikirie kwanda mundene utiandaja nyakie ng'ombe wa ndogeta no mwanka ukare ugitegaira aria na gitunguru kira giaku ki mundene kira halo ucokanire ijoka kira halo ukona kiatheka ucokanire kanyona gitunguru yes na ndikenda ukomba kumenyera maciara jaria ugaita kuria yes na kuna ndikiri mataro jaria twana arua mutaramu o twira gintu kia mbere ma mbegu njega kuna ndi murimi abatu F1 nuntu ni mbegu ira njega F1 ndaomba kuga ni mbegu ira nthongi muno ya kuanda ciiku cia mithemba muno kwina yetu itaga Rasta Marubek ira banda Isirero iu cionthe bakomba kwithwa bakianda actually production ira bakona na manjini ira bakona inya baba kaita maigo betite ndukene ka ATM na munda jojo akundethira wandite nuntu ndita nkero imbewu izi ndeta nkero nizi niki wanda mbeu mwanya okay gitumi gya kauni kwanda mbegu mwanya rimwe no wite kethira mbegu cikwija mbegu itebui na ndikyo ngeragia kwanda mbegu mwanya kenda menya cionthe itithirwo ikari umwe kenda munda jwako jutikeje kwaga gitunguru na maciaro jethwa sawa Kiogora inguite untu jabu murimi na bati kuthethia kana no arirae na mbegu imwe kana kuchenja ni kubu wikiri munda urimi bura bwega ibura ukaraga ugichinchagia kana wina mbegu ije mundene lot ire ngi ukethwe na mbegu mwanya nontu kinyaguri ndira beja kugura ibategaira bomba kwithirwo bakienda mbegu na ni ekwendeka muno thokone na ugokomba kwithirwo inayo ukona mbeca njega ukona mbeca na ni urimi witi na mbere ni urimi witi na mbere kikyo gitawa diversification kiri agriculture nontu rutere rumwe kwathuka ndeje ngi gwagukiri yes ibwega sana bona Kiogora ngucoke nkatho muno ni ule utwitithia na imbije uni na arimi bangi na arimi sararuku bangi tugakura kiruri mbubu na tukabwenda muno mutegeri wa Weru TV au ni onda bakuthange kinya muthia cha mubango ja murimi sararuku ara kiume giki tukuthoma mantu jegie urimi ba matunguru na nkerigira ati ni urimi ukamukira na ubutungatire bwega na bugwitithia na mbere menya atiri tara mbegu njega tungatira gitunguru giaku bwega nasari no gikundirwo ji no chokweja mundene wage ataruji wage atandawa na wariye ne tunguru wakira good morning good evening mwaka kiume kiu kingi mbita kome kinywa mubango ni murimi sararuku